Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu Yoy TV bugün Mayıs'ın 24'ü çarşamba günü. Ato zonasında geçken kun devamında 53 atış ve 1 yaralangan Ukrayna harbiyi. Donetsk yönelişinde işgalciler ağır silahını kullandı. Avdiivkaga jenkeverler grad, minatıcı ve toplardan ateş açtı. Şehrin bir adisakeni yaralangan. Şimdi hastahanede bulunan 4 mesken ev yıktırılgan, ondan ziyadesi bozulgan. Verkhny Troitskaya, Zaytseva ve Peskide jenkeverler minatıcılardan ateş açtı. Mariupol yönelişinde de vaziyet kergen edi. Anda granata atıcı, hafif silah ve minatıcılardan işgalciler Şirokina rayonunda ucum etken edi. Aynı bu silahdan düşman Marinka ve Докучаевске ateş açtı. На Луганському напрямку вчора противник. Луганск yönelişinde Tuniv'in düşman ato güçlerine taba ateşnede hafif silahlandırıvından açıkan edi. Atışka Popasnaya, Bakhmutov yolunda olgan Novotashkovskaya, Krymskaya ve Stanitsa Luganskaya'da yerleşken mevzilerimiz uğradı. Novotashkovskaya'da düşmanın snayperi çalıştı. Umumen Tuniv'in Lugansk yönelişinde düşman sulh rejimini 11 kere bozdu. Полиция Манчестерде патлавны etken jinayetçinin şahsını belgiledi. Bunu Buyuk Britaniya baş naziri Theresa May bildirdi. Prezident Petro Poroshenko Manchesterdeki patlavını takbih etti ve facia sebebinden öz taziyelerini bildirdi. Manchesterdeki terakt hakkında haber şaşırttı. Terrorizm vakalarını katiyen takbih ettim. Elak olganlarının aileleri ve yakınlarına taziyelerimni bildirdim dep yazdı Prezident Twitter'de. Hatırlatan Manchester Arena'da olup geçken konsert vaxtında yüz bergen patlav neticesinde olgan malumatqa ko'ra tahminen 20 insan elak oldu. 59'u yaralandı. Mesuliyetni o'zini İslam devleti terroristik teşkilatı ala. Şüphesiz ki Manchester ve memleketimizin sakinleri zalim teröristik hücumunun kurbanları oldu. İş bu hücum cemiyetimizin en yaş insanlarına karşı etildi. Bu Buyuk Britanya'da olan en beter teraktlardan biridir. Manchester'deki terakt neticesinde elak olganlarının hatırasına Ukrayna baş naziri de anda Vladimir Groysman nazirler kabinetinin diğer azalarının birlikte Kiev'de Buyuk Britanya elçihanesi yanına çiçeklerini getirip koydu. Bunun ele hükümet başı Britanya senatdaşı Theresa May'ge taziye mektubunu yolladı. Kaydetkeni ki bu Ukrayna terrorizm ile kureş ne olganını pek yaxşı bile. Rusya ücretli jenkeverleri Donbas'ta Ukrayna mayecilerine ucum eti. Medeni dünya teröristlerini yenmek için birleşmek gerektir. Ukrayna'da Buyuk Britanya elçisi Judith Goff Ukrayna hükümetine yardımı ve birdemliği için minnettarlığını bildirdi. Terrorizmde hiçbir sınırlar olmaganını herkes anlay. Deşettir 22 insan helak oldu. 59'u yaralandı. Buyuk Britanya halkına taziyelerimni ve birdemlikni bildirmege ve böyle dakalları birlikte olmak gerekligimizni kaydetmege isterim. Ukrayna halkı ve Ukrayna bu gibi facialı dakalları sizin yanınızdadır. Tuniv'in dehşetli terakt yüz verdi. Müzik konsertine kelgen gençlerge karşı maskaralı ucum. Elak olganlarının, yaralananlarının aileleri ve yakınlarına hem de cesur kurtarıcılarga samimi taziyelerimni bildirem. Buyuk Britanya hiçbir vakit terrorizmni tanımaz. Ukraynaga kol tutuvu için minnettarlığımni bildirem. Buyuk Britaniyaga dünya topluluğu da kol tuta. NATO ve Avrupa Birliği'nin memleketleri teraktni takbih etti. Bu gece yüreği Manchester'de. Fikirlerimiz kurbanlarının hakkında dep yazı Avrupa Şurası'nın prezidenti Donald Tusk. Avrupa Komisyası'nın başı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamento'nun prezidenti Antonio Tajani de ona koşulalar. NATO terrorizm ile kurešinde Buyuk Britaniyaga kol tuta. Yazdı Twitter'de NATO baş katibi Jens Stoltenberg. Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier aytqаны gibi Manchester'den kelgen dehşetli haberler onu şaşırttı ve ziddiyetinin en yakın vakitte taqiq etileceğine umutunu bildirdi. Onun Frank senatdaşı Emmanuel Macron teraktni Avropaga hücum olarak adladı ve terrorizm ile kureške devam edeceğini kaydetti.
Ахтемчи гознын ишы бойынжа Махкеме Рифат Чубаровны сорғуға чағырмақтан вазгечті. Бұны адлиеже Николай Полозов білдіре. Шүкінлері имае меджлис рейсіні шат оларақ чағырылмасыны талап еткенеді. Махкеме қарары есеттік бүгін чықарылды ве оны махкемеджелерді гілді. Кеті шатның реберлері чықарды дей Николай Полозов. Хатырлатам майысының 15-інде Рифат Чубаров Ахтемчи гознын ишы бойынжа имае шайты олмаға разылығыны білдірген еді. Меджлис рейсінің муавины есе 2015 сенесі январь айында Қырым парламенті янында 2014 сенесі февралін 26-сында кечірілген Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтуп митингінде иштирак еткені үшін тұтып алдылар. Ярымадының ишғалжа кеметі оны күтлеви тәртіпсізліклерінің тешкіл етуінде қабатлай. Филименк сенатында Украина-Авропа бірлігі ассоциациясы қындан лашмаға қол тұталар. Парламентның юқары палатасы, ашығы палатасы тарафындан дестекленілген весиқанын әмелге кечірілмесіні музыкереті. Мұнақашыларда баш назир Марк Рютте ве тышқы ішлер назирі Берт Кундерс иштирак еті. Қанун лейхасы бойынжа рей беру в майысының 30-ында кечежек. Сенатта весиқанын ратификациясы Украина-Авропа бірлігі ассоциациясының ресми суреті әмелге кечірілмесіне ел бережек. Павел Шереметнің адыны Вашингтонда журналистлер мемориалына кірсетіджеклер. Хаберлер музейінде Шереметні 2016 сенесі әлі қолғанда он ұт журналистінің адларынен әбеделештірежеклер. Олар Афганистан, Сурия, Ирак, Ливия, Сомали, Бразилия, Мексика, Хиндистанда зенат мечбуретлерінің әда еткен вақтында әлі қолған журналистлердір. Павел Шереметні Украинска правда ве радиовести журналисты оларақ әбеделештірежеклер. Мерасимден сон мемориалда 2012-185 журналистінің ады қалажақ. 1837 сенесінден башлап. Хатырлатам, Украин журналисты Павел Шеремет 2016 сенесі елінің 20-сінде машнасының патлавы нәтижесінде вефат етті. Тақиқатның мәліматына көре, бұна себеп ихтисаси фаалиеті мемлекетте Русия махсус қызметлері тарафындан вазиетінің бозылмасы олғандыр. Русия Украина шарқында гуманитар ве экологик вазиетны әйлештірмек интулувларыны блок еті. Оларсыз есе Донбассның қайтарылмасы имкансыздар. Бұның ақында парламент спикерінің муавені Ирина Геращенко білдіре. Бұның еле Москва вақтынжы ишғал етілген территорияларға халқара гуманитар тәшкілатларының ирешіміне кедереті. Русия Минск анlaşmalarının әмелге кечірілмесіні даими суреті блок еті. Кремль тарафындан идаре етілген жінкеверлер Украин рейнлеріне халқара тәшкілатларының темсілжілеріні кірсетмей. Бүгін 128 рейне бар. Қызылхаш темсілжілері есе вақтынжа ишғал етілген территорияларға белгісіз ғайып олғанларының, қыдыру ве иляк олғанларының танылмасы үшін біле кіріп оламай. Ишғал етілген территорияларда белгісіз ғайып олған инсанларының қыдырывы үшін Қызылхач халқара комитеті мутихасысларының иштирақы иле механизмны меданға кетірмек ғайысы чоқтан Минскте уч тарафлама контакт группасында музыкери етіле. Украина бұл группада Русия Федерациясының Донбасс зидеті үшін месулиетлі олған. Оны башлаған мемлекет мутихасысларының кірмесіні талап еті. Русия Федерациясы да Донбасста белгісіз ғайып олған ве вефат еткен өз арби инсанларны ақында түшінмелі. Ишғалде патлав алетлері ве миналарының гүрілтісі алтында яшайыш девам еті. Вақтынша Украинаның незареті алтында олмаған территорияларда Украин балалары доға. Олар üçün юқары рады доғып ақында шәдетнамені әлде етув кетешатыны қолайлаштырды. Абитуриентлер Украин али оқу йортларына тышқы иметке сұпсыз кіре біле. Олар үшін Луганск, Донецк, Херсон ве Николай вилаятлерінің университетлері ачық. Анда әрші қойлалаштырылған. Былтыр олғанына көре оқу йортларына кірмек үшін ешбір весіға керекмей. Бұның сәйсінде ватандашларымыз Украин али оқу йортларына кіре біле. Ама Русия өз тарафындан бұл кетешатны сынырламаға ве манияларны яратмаға башлай. Біз ұзақтан тәтел алу системасыны да кірсетіжек оламыз.
Rusya tek territoriyalarını da gildi, anlarını da işgal edecek ula. Kreml Donbass ve Kırım'da haber alanını teşvikat matbuat vasıtalarının doldurgan. Ukrayna vaziyetini dönüştürmek ve Donbass'a Ukrayna yayınlavını tarqatmağa tırışa. 150 metrelik iki telekulesinin işle başlanması planlaştırıla. Bu Lugansk vilayetinde Bakhmutovka ve Donetsk vilayetinde Pokrovsk. Bu kullerden hem radyo hem tele signalının verilmesi nazarda tutula. Yakında biz Çongar'da kuleni işke düşürdük. Anda Ukrayna radyostansiyalarının yayınlavı tek Kherson vilayetine degildi memleketin cünübüne de tarqatıla. Şu cümleden işgal etilgen Kırım'a da. Sınırlaf yolağındaki boz zonada ise 100.000 Ukraynalı haber boşluğunda yaşay. Ama Ukrayna vatandaşlarının şuuru için kuruşmege devam etti. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberde da çok haberlerini sizler Ukrinform saytında okuyabilirsiniz. UATV ile olunuz. Görüşkence.